ngicela ukubuza-ke ekhaya iqalephi ukubhansa uqala ukubhansa wena umntanakho grade 4 ubhansa wena ekhaya hawu mama umntanakho uthule nawe uboy wami bese afika lesikole uzobhansa emdlameni ngakithi angisujwayele ekhaya le nto sina ngesiyenzela isinto isiwakhe ekhaya fundisani ingane zethu discipline nani fundani kuvala imilenze ngeke ngangathi phela nothi ukuthi kumele uthole imali ukuze uthole imali ukuthi kumele uziqome mina into engifika ngayibo wale ngazala asinandaba nokulala ezilongo zothola imali siqoma nabo sisho sisebenza nabo nazo ngayitshela phela siqoma mayifika zoze practically zifika ziqome labo sisha sisana bama office banabafazi baganiwe siyazazi nentombi zakho usuke yabona wena nje ekhalela baqeda bakusebenzisa 2 months akushiye kanjalo banabafazi labantu labo mawufika la thina sithandani ngani nabo mawufuka uqala uyibuze ngoba babahle kangakanjalo omikho babona abaqomi ngani bona abo sisha banabafazi abantu baganiwe baganiwe banobolile banabafazi lana nje busho bona futhi bathe Witbank kunantombi udoti izinjizo zakhona la balala nina base ngase nomfazi into yase Witbank lento ephuza utshwala uyithengile ubiye 2 course ulaye naye 2 course ungalala 2 course leso course namhlanje nobeni lapha eDeven ngiyakhona namhlanje lapha eDeven kodwa ngone uyidansela nje ngoba ngiyodla imali yami anginamfana ngisengela utshwala ngizobhotha anginamoto imoto yamsekelezeni ngizobhotha ngeDeven anginamfana ngizinto ngitshose mfana osephuzaami ngizodansa ngizokwenza enjoyment angizange ngizofuna abafana lapha zidlula la izingane la ngidlule ngizamphuma esikoleni ithi namhlanje ngilala naye ngizomnika cabanga igqoke isikhathi esingaka uphuma esikoleni ngoba ngigqoke so ngifuna umzalo ozothi ena why ngigqoke so eyakhe iphuma igqokeni ekhaya mina ngangifunda isikole ngangigqoke isikhathi esingaka ezenza igqoke ikete ey'ngane uthini wena mzali ngale mayiphuma ekhaya igqoke esingaka njengomzali uthini ingane yakhe ithatha ukubambusela ngiqala ngaphuzi nangu thina siyabona lapha e-office ngikhathele ngoba ngikhuluma nje ngikhathele saliyakhe sikhathele into simkhulu sibuka e-office hawu senadwazi cela ngiphi inamba yakho ngizokufanele ukubona nje ngekhe ufendi lapho ngekhe ngizokubona isho lapho-ke ingane abantu labantu sevilazi unemizwa and ithanga lakho mayelihle uyalibona ngithi sevilazi kusasa and namhlanje sobe zilapha etshwaleni masilapha etshwaleni sisiyipendile afaka iwigi yakho inika iwigi wena siyipendile ayipenda angithi mayicela amateki o-2000 igqokisa into yazagama manje mntana ngifuna agqoke into yegama mntana ngifuna agqoke yazo mntana ngami okay kusuka-ke lapho uma kusuka lapho-ke umntwana ntambama eDeven umntwana ofunda isikole uphuza kanjani umntwana la eMpumalanga iy'ngane ziphuza utshwala grade 4 grade 5 ziphuza utshwala ugrade 12 fike number 1 wena njengawe ngiphuma lapha ejimini kaZuzu lapha ejimini ngiphuma lapha ngo7 ngihamba ngedwa kuzayo umuntu ongangibamba angishaya awuba nokunye uthe ukuthi ena hayi wena ngizokushaya ngathi la mfana wami ngizokutshela ngidonsebhodla ngikuphihlize ngalo so phambi kwami so into engitshela ngidlula zikopana kanje ingane nomntombazane phambi kwami ziyangibona ngiyifundisa ngiyazazi enangizokushela ukuthi mangakhuluma mina ngizothola ngihlangana nengane yakho uzosho wena akuzokhuluma mina ngizothi ngihlangana lapha isifebe lesi la sidlula ziqabulala isifebe zibhema khona lento encane engaka zikhulelwe ade ngiyifundisa lama grade 6 zikhulelwe how come bese ngiyakhumbula 2009 khona le ngoma ethi angazibhajayi babezobheka into bazinegqosi ezingaka ingane esifuna grade 9 isiphuza utshali phethe ibhodlela khona yakatrenda nje ingane lapho sema sengifika le mpuma sengiyabona ukuthi isizwe esinjena lesi hey isizwe sibile sizwe lesi sibi shem for abantu abanibahle and they have a bright future abahlakaniphile ngiyabafundisa kodwa indaba isana lapha ekhaya ingane mayiphuza isikiphe esikoleni itshela ukuthi esikoleni olayela uthisha uyahlala vala umlomo ulayela uthisha if unga-understand ubuze uthisha lezi ngane zeni up and down mina vele ngizoyelive ngisho ngiyophumula because I'm not going to celebrate this shit yabo njengamanje I'm not supposed to be here today I'm not supposed to be here ngiselivini kodwa just because ngekhe umntanakho ngoba kumele abhale laphana aka-understand grade 6 akayizwa ikheshini kodwa ufuna grade 6 ukuthi ithini akayizwa ukuthi ithini kodwa uthisha uyafika eklasini uyafundisa uma umbuza into uthi uthisha akamfundisanga qamba mama bese nithi mina mema abafundisi nine-enga Ngiyakubingelela Mbukeni, njengoba umbona uthisha ebeka umbono wakhe exwayisa ukuthi hayibo akukhuzwe izingane indlela egqokwa ngayo ziyeke ukugqoka into ey'mfishane nokujoyina nabothisha. Kanti le nto Mbukeli iya ngxenye zombili, abothisha mabayeke ukujoyina ney'ngane ey'ncane iy'ngane zesikole. Mbukeli, sizigade iy'ngane zethu siy'khulise ngendlela eqotho ngoba phela izingane Mbukeli zikusasa lale lizwe. Ngaphandle kwey'ngane ilizwe leli alisekho Mbukeli. Mbukeli, awubeke wakho umbono ukuthi uthini ngalo daba olukhuluma ngawo usisi.
asibonisa ngayo, asixwayisa ngalo singabazali ukuthi iy'ngane, siqaphele iy'ngane, sizifundise iy'ngane. Siphinde sibonane evidiyweni elandelayo mbukele. Ube nosuku oluhle. Bye bye.